Усім привітання! Сьогодні на занятку мы будем разглядать тему поляризации світла. Что это такое? Для початку згадаємо, що такое ввогуле світло. Що такое світ? І ось я малюю схематично світ. Ми розглядаємо як електромагнітну хвилю. І ми малюємо в такому вигляді координатну ось, в якої верхня ось це у нас напруженість електричного поля, ось це ось яка йде на нас напруженість магнітного поля, і ось це некий К на керунок розповсюду світла, світлової хвилі. І звичайно, як ви бачите, хвиля у нас малюється неким періодичним сигналом, на кшталт синусом, і ми намалювали електричну хвилю, і зараз у нас ось ця магнітна хвиля. Так, електрична хвиля вагається у плоскості дошки, коли можна так виразитися, а магнітна хвиля вагається у плоскості, яка є перпендикулярна дошці. Так, 3D-модель ми замалюємо, наприклад, так. Важно, що кропки минимумов и максимумов достигаются этими хвилями одночасово. То есть с той кропки, где у нас максимум напряженности электричного поля, у той же кропки будет и максимум напряженности магнитного поля. Вот. Это подається, що просто схема, але на самом деле шерах науковців проводили різні дослідження і заходячи з їх експериментів, вони прийшли до такого ось зображення електромагнітної хвилі, що менавіта вектори Е і H знаходяться під кутом 90 градусів, а в той же час ось це вагання, вони розповсюджуються у той бок. Так? І ввогуле вигляд гэтых ваганняў, коли у нас ваганні перпендикулярны, да, перпендикулярны, можно поглядеть на амплитуду, да, напрамку распаўсюджвання святла, гэта хваля называется поперечная хваля. Поперечная, можно сказать. Что важно, потому что ёсць яшчэ таксама продольныя хвалі, ну, вы можете их так само поглядеть самі, што гэта значыць, і паспрабаваць разобрацца, у чым за розніца. Гэта такі важны момант, але ён не вельмі добра запамінаецца часта. Но вы можете памятаць, што вось гэты выгляд схемы святла, святло, электромагнітныя хвалі, яны распаўсюджваюцца папяречна, што вельмі важна. І гэта мы яшчэ не дабрались до поляризации, мы только разглядали, что такое ввогуле святло, что такое светловая хваля. Атрымоўваецца, што вось гэтыя вектары Е і H і К, яны образуюць, можна так сказаць, правую тройку вектаров. Яны располагаюцца вось так, да, вось я на пальцах, грубо кажучы, показываю як Е, H і К, да, напрамак распаўсюджвання. Яны заўжды накіраваны ў гэты бок, але ввогуле яны могуць быць арыентаваны прызвольна ў кожны момант часу. Калі разглядаць К як час, да, і напрамак распаўсюду, і нейкі час, у якім распаўсюджваецца гэтая хваля, то ў кожны новы момант і ў кожным новым месцы гэтая арыентацыя вектароў, яна захоўвае гэтую правую тройку, але можа быць арыентавана як заўгодна. І вось гэты свет, дзе арыентацыя Е і H прызвольная, да, мы можем намаляваць, што вось у нас Е і H у нейкі момант так располагаюцца, тут К, у нейкі іншы момант Е і H располагаюцца так, і тут К захоўваецца, да, яны как бы вращаюцца вакол К. У нейкі іншы момант наадварот, Е тут H накіравана на дошку, і тут К застаецца. Правая тройка захоўваецца, вы бачыце, але яны могуць быць арыентаваны прызвольна. Гэта значыць, што свет не поляризованы. І гэта звычайна не поляризованы свет, гэта натуральны свет,
які свецяць, напрыклад, ад соніка. Так, тое святло, якое прыходзіць ад соніка, гэта не палярызованае святло, і гэтыя вектары могуць быць арыентаваны ў розныя бакі. Палярызованае же святло, гэта можна ўжо лягчэй зразумець. То есть мы ішлі з вами ад адваротнага. Мы, значит, спачатку зразумелі, што такое непалярызованае святло натуральна, а палярызованае святло, там, дзе гэтыя вектары Е і H, упарадкаваны, і яны ці не змяняюцца, так? Гэта у нас было, намалюем, натуральнае святло. Натуральное. А где-нибудь тут, например, намалюем вот векторы Е и H и K, да, и они завжди такими и застаются, Е и H и K. И так далее, так, это уже у нас будет поляризованное светло. Ці они могут змяняться по некому закону. Например, мы ведаем, что они поворачиваются. В дадзеным выпадку они могли произвольно располагаться, як заўгодна. Тут же мы ведаем некий закон, по якому змяняецца вось гэты поворот Е і H. Звычайна мы, калі разглядаем поляризацию, мы разглядаем, зараз сотру тое, што не патрэбна пакуль што, так, уже зразумела стала збольшага, што такое поляризация крыху. А цяпер крышачку тэрмінаў, якія прысутнічаюць, так, каб яе пісаць. Мы, звычайна, разглядаем вектор Е. Так? Мы разглядаем вось гэтую плоскасць, скажем так, доски, і гэта плоскасць у нас, некая P', гэта плоскасць поляризации. Мы разглядаем, як вагаецца вектор Е, предполагая, што калі мы ведаем, як вагаецца вектор Е, мы адначасова ведаем, як вагаецца вектор H, бо ён заўжды перпендикулярны вектору Е і знаходзіцца ад яго, ну, вось, у гэты бок, да, наперад. Атрымоўваецца, што нам дастаткова сачыць толькі за вектарам Е. І атрымоўваецца, што раз тут хваля, калі мы будзем назіраць плоскасць поляризацыі, бясконца будзе паўтарацца такім чынам, нам цікава назіраць нам цікава назіраць з гэтага боку, да, з напрамку К. Нібыта бы хваля распаўсюджвалася бы на нас. І мы тады разглядаем вось гэтую плоскасць. Вось гэтая плоскасць, вось гэтая, да? Вось гэтая. Што плоскасць Е і H. Там разглядаем вось гэтую плоскасць. І мы назіраем, які малюнак у нас будзе маляваць канец вектора Е. А ён будзе, ну, у выпадку, калі у нас Е і H не поворачиваются, яны вось так расположены, то у нас Е будет маляваць просто лінію. Так, вы бачите, што ён будзе вось такую лінію маляваць. А H, у сваю чаргу, будзе маляваць перпендикулярную лінію, да, туды-сюды. І у дадзеным выпадку гэта адзін з самых простых, зразумелых выглядаў поляризации, гэта лінейная поляризация. Значит, нам трэба глядзець на вось гэтую плоскасць, так, нібыта бы хваля распаўсюджвалася бы на нас, з тарца. І тады мы назіраем, якую фігуру у нас описывае канец вектора Е. То есть, у выпадку поляризации ён будзе описывать некую фігуру, то есть змяняцца по некому закону. У самым простым выпадку гэта лінія. У іншых выпадках, які яшчэ могуць быць, гэта можа быць эліпс, так? Эліпс і кола. Так? Вы бачите, гэта у тым выпадку, калі у нас Е будзе поворачиваться. Так? Значит, при повороте у нас буде змяняцца амплитуда Е, она будет малявацца, да, у крыху іншых месцах. Атрымоўваецца, што можна так грубо сказаць, што поляризаванае святло – гэта такое адфільтраванае святло, дзе вектор Е калеблецца у адной плоскасці, ці гэта плоскасць нейкім чынам паварочваецца. Добра. Гэта мы разглядзелі з вами, што такое поляризацыя, і для гэтага разабраліся, што такое святло. Зараз мы разгледзім вопыты з дыэлектрычнымі пласцінкамі.
Зараз намалюємо. Ось у нас є, що відбувається. Різні науковці зауважали, я ще не вивчила, які є докладно, поки не буду проводити приклад, але назирали, починаючи ще з Ньютона, Гюйгенса, назирали за тим, за світлом і як воно проходить. В даному випадку це у нас некая границя світла S, і ми розглядаємо такі пластинки, да, ось ви бачите, я малюю такой параллелепипед, то есть это пластинка из некого кристалла диэлектрического. В данном випадку это опыты с турмалином. Запишем в опыт с турмалином. В опыт с турмалином. И что было зауважено? Что это чим відрізняється турмалін як речиво від ніяких інших речиво у своєму, внутрі, як він будується, чим він відрізняється. Отримується, що це анізотропне осероддя. Згадаємо, що значить ізотропне осероддя, ізотропний кристал і що таке анізотропний кристал. Ізотропний кристал – це коли свойства світла, то есть свет розповсюджується у любым кірунку гэтага кристалла, кристаллічнай решетки гэтага речива з однолькавай хуткасцю. Свойствы у розных кірунках однолькавыя атрымоўваюцца. У выпадку з анізотропнымі крысталламі адбываецца так, што у розных накірунках свет может распаўсюджвацца з рознай хуткасцю, напрыклад, з розным паказальнікам пераламлення, і гэта значыць, што ў яго розныя свойствы у залежнасці ад таго, у які кірунак распаўсюджваецца. Тым не менш, у анізотропных крысталах ёсць розныя, у некаторыя часткі з іх, якія называюцца, напрыклад, аднавосевымі, іх ёсць некая ось. Да? Вось мы тут малюем гэтыя полосачкі, яны паказваюць кірунак ось. Ось крыстала такая. І калі свет будет распаўсюджвацца уздоўж васі, то некія свойствы будут захоўвацца ўздоўж нейкай. Вот тут мы можем намаляваць кропачкі, што будзе значыць, што вось выходзіць адтуль. Мы яшчэ гэтае абазначэнне будзем прымяняць, і яно будзе прымяняцца ў задачах. Вось такія эксперыменты з кристаллической пластинкой турмалина. Вертаемся. Это у нас одна кристалличная пластинка, и было зауважено, что праз кристалличную пластинку проходит частка светла, да, светло сюда пройдет. Тут будет некая интенсивность натурального света, напишем N. Тут будет интенсивность, какая прошла. И она будет 10 только полова от натуральной интенсивности светла. И розные науковцы экспериментовали с этими пластинками, поворачиваючи их на разные углы. То есть, вы бачите, я намалевала, нібито подобная пластинка, але повернутая, так, на некий угол. И у таким випадку было зауважено, что интенсивность светла, якая пройде праз две пластинки, да, ось тут, якая выходит, и она будет пропорциональна косинусу квадрат фи, где фи это угол поворота поміж пластинками. Калі гэта лічыць 0, то вось гэта будет некий фи, угол поворота пластинок. Гэта называется закон Малюса. І ён таксама часто выкарыстоўваецца ў рашэнні задач. Атрымоўваецца, што калі гэтыя пластинкі стаяць аднолькава, тут вось дзе паралельныя, тут таксама, точно так же б они стояли, то тады бы на выходе едва мела бы максимум интенсивности. Да, и мы можем себе проверить, поглядевши на косинус квадрат фи,
Атрымоўваецца, што при угле 0 косінус у нас максімальнае значэнне мае. Так, добра. Вось мы разглядзелі тое, што увогуле палярызацыю святла мы звычайна назіраем у анізатропных асяроддзях. І гэтыя анізатропныя асяроддзі, розныя крысталічныя пласцінкі, яны могуць служыць для таго, каб з аднаго боку зрабіць свет палярызаваным, з другога боку, каб нам прааналізаваць, як жа святло было палярызавана. Цудоўна. Гэта быў вопыт з турмалінам, і зараз мы рішым задачку, якая будзе падобна, да? Нават уже часткова на гэты малюнак, але ўсё роўна я сатру, каб намаляваць памене. Атрымоўваецца, што такое палярызатар, так? І таксама некаторыя з вас маглі рабіць лабараторную работу пра палярызацыю святла, дзе вывучаць самастойна палярызатар, аналізатар і крысталічныя пласцінкі, да якіх мы яшчэ сёння дойдзем. Палярызатар – гэта набор нейкіх крысталічных пласцінак, це набор нейкіх дыэлектрыкаў, звычайна дыэлектрыкаў, якія робяць свет палярызаваным у нейкім чынам. І зараз пераходзім да рашэння задачкі. Так, задачка в подручнике Иродова 5.171. Читаю. При падении натурального светла на некоторый поляризатор проходит каля 30% светлового потоку, а праз два такие поляризатора 13,5%. Знайсці вугал фі паміж плоскасцямі пропускання гэтых поляризаторов. Вось вы бачите, вельмі падобна на вось гэты вопыт з турмаліна. Запишем номер 5 и что там у нас? 171. 5 и 171. Оказывается, як мы можем намалявать? Так? Ось у нас есть некий один поляризатор, другие. Тут у нас свет, и ось он будет распаўсюджвацца. Мы можем одразу намалявать, что у нас по умовах задачи святло, якое распаўсюджвалася, оно было натуральным. Да? Вось гэта, можна сказаць, сніжынка, гэта стрелочки, показывает то, что могло быть произвольно в розны момент часу, хаотично накіравана. А пасля ўжо палярызатару, так, тут, например, інтэнсіўнасць натуральнага святла. Пасля палярызатару у нас пройдзе некая И1, так? И пасля двух у нас пройдзе И2. Теперь нам трэба выкарыстоўваць розныя формулы, каб знайсці фі. Да? Нам трэба знайсці угол павароту. Вось гэтыя пласцінкі, так? Яны одна адносна другой павернуты ўжо на нейкі угол фі. Так, які трэба знайсці. Гэта я так схематычна умоўна намалявала. Што мы ведаем? Буду падглядаць, каб все правильно записать. Ёсць такая формула, якая заключаецца ў тым, што у нас свет, які прыйшоў пасля першага палярызатара, І1, интенсивность светла будет иметь полову интенсивности светла вось гэтага, так? Ну, вось от натурального светла. Например, назовем это натуральное и нулевое. И еще улічваецца тое, наколькі свет, які прыходзіць праз палярызатар, часткова паглынаецца вось гэтай пластинкой. И вводится некий коэффициент для этого, умножить на 1 минус сигма коэффициент поглинания, да, скажем, назовем его сигма.
Это мы записали для святла, який пришел с первого боку. Так? Запишем для святла И2. Для И2 у нас, так як у нас есть угол поворота поміж пластинками Фі, у нас уже буде використовуватися закон Малюса, який каже, що І2 це у нас І1 на косинус квадрат Фі. Зараз перевірю себе на всілякий випадок. І так само ми розлічуємо, що тут може бути так само некий ефект поглинання у цій пластинці. Теперь мы можем выразить И2 раз И нулевое. Так, напишем И2 равно, это у нас будет 1 вторая И нулевое на 1 минус сигма в квадрате на косинус квадрат Фі. Нам треба знайти Фі, да, я ще раз нагадуємо. С другого боку, по умовах задачи, давайте зачитаю еще раз этот момент, вы можете прочитать себе. При падении натурального числа некоторого поляризатора проходит для 30% числового потока, а раз 2 13,5%. А значит, мы можем зробити ще два уравнення, які нам покажуть залежність поміж И1. И1 это у нас будет это 1, яка равна 30% на И нулевое. И отримовывается, что И2 это у нас будет это 2, 13,5% на И нулевое. Мы глядим все относно первого світла. То есть тут у нас пришло 30%, тут у нас пришло 13,5%. Да, от первого світла, не от этого 13%. Добре, тепер ми, що ми робимо? Нам треба все тепер це виразити акуратно і отримати фінальну формулу. Так, зараз хвилиночку. И2 мы сюда подставляем, так, это у нас отримается, это нулевое, равняется 1 другая, так, тут И1, мы можем зараз выразить И1 неким чином, так, ось з этих двох уравнений. Зараз, так. Тоді я буду спочатку з І1. Давайте І1 почнемо. Тоді це у нас буде 1 нулевое, равно 1 вторая нулевое, 1 минус дельта. Да? І таким чином ми можемо виразити 1 минус дельта. 1 минус дельта у нас будет равно это 1, а 2 это 1. 2 это 1. И мы можем теперь в эту формулу подставить для И2 и 1 минус дельта. Да? Таким чином у нас тримається μ2 на И нулевое равно 1 вторая И нулевое на 4 это 1 в квадрате на косинус в квадрате Фи. Где у нас тут останется 2, И нулевое сократится и отримовывается это 2 равно 2 это 1 в квадрате на косинус квадрат Фи. Отсюда остается выразить угол Фи. Да? Для этого мы спочатку косинус выразим. Косинус квадрат Фи равняется это 2 на 2 это 1 в квадрате.
И когда мы выразим так я высоту, и выражу, это будет корень. Так, у нас будет это 2 на 2 под корнем на единицу делить на это 1, який мы вынули из-под корня. И таким чином фи у нас будет аркосинус этой лічби, да, вы можете подставить значение. Тогда у нас фи у вынику отрывается каля 30 градусов. Так, да, совпало с моим отказом. Ось тут, да, задачка. Тут вельми важно зрозуміти, що спочатку у нас натуральний світ, що від його приходить половина в формулі, да? А потім ось тут у нас використовується і 2 відносно і 1, да, закон Малюса. Ось тут важно не запутатися, відносно яких поляризаторів ми будемо глядіти поворот. Добре, йдемо далі. Что еще варто рассказать по этой теме поляризации? Когда мы разглядаем поляризацию в анизотропных асеродах, то еще відбуваються такі цікаві ефекти, які називаються двойное променепреломление. І зараз ми розглядимо цей ефект на прикладі ісландського шпата. Це такий диелектрик, такий анізотропний кристал, який вельми яскраво показує ефект. Зараз отлистаю свої малюночки поглядеть, який експеримент, звичайно, робиться. Берется кусочек ісландського шпата, ось такий ромбоедр, так, это такая фигура. И в этой фигуре у нас берутся одмысловые углы. Зараз гляну. Так, здається. Яны, здається, гэта стороны однольковые, коли я не помиляюсь. Берется угол там, 78 градусов 0,8 секунд и 101 градус 0,2 секунды. Так, берется ось такі однословні угли, как нам атрымаць вельмі яскравы эфект. Дык вось, калі праз гэты ромбоэдр праходзіць святло, да, мы малюем яго, вось оно ідзе і ў той бок, да, на тую грань падае, на гэта, то внутри кристалла у нас луч раздваивается и идет один луч, так? Это у нас параллелен этому повинен быть. И идет еще другой луч, который выходит на отлеглости. И так само выходит параллельно. Атрымоўваецца, что при выходе внутри уже этого кристалла и при выходе мы маем 2 промня. И это свет, який не раскладаецца по колерах, да, это не той вариант, калі вы посветили белым светом, адбылася дисперсия и свет расклаўся по колерах, да, весёлых. Нет. Это один и той же луч. Ці гэта калі белый, то это будет шэраг белых, калі гэта монохроматычнае святло, з якім лепш проводзіць эксперименты, то тады у нас будзе 2 луча. Так, звычайно, уже у нас гэты луч можа мець некую поляризацию. На выходе ж у нас атрымоўваюцца 2 луча. Один ён як бы паводзіць сябе так, как нібыта бы у нас был только один промень. И гэты промень у нас называется тады звычайны. А той, які, скажем так, ніхто не чакаў першасна пабачыць, але ён з'явіўся, называется незвычайны. Незвычайны промень. Вось, атрымоўваецца, што варта яшчэ сказаць, што у нас звычайны промень мае нейкую поляризацию, так? И незвычайны. Яны маюць, абодва луча маюць лінейную поляризацию, значит, е колеблется в одной плоскости, але
плоскасці ваганняў гэтых двух лучоў яны перпендикулярныя. І як мы ўжо з вами казалі, што в крыстале звычайна ёсць нейкая аптычная вось. У гэтым выпадку звычайна ён абазначаецца літарай О, ну па-руску гэта абыкновенна. Ён вагаецца перпендикулярна аптычнай асі. Запишу просто аптычнай восі крыстала. А неабыкновенны ён абазначаецца Е. О, ну таксама ordinary на англійском, да? А луч Е вагаецца паралельна аптычнай васі крыстала. І гэта вось важныя адрозненні гэтых лучоў. У дадзеным жа выпадку атрымоўваецца, што аптычная вось у гэтым ромбаэдры, да, вось у гэтым сланцкім шпату, она праходзіць вось так, ад гэта по дыяганалі, паміж тупымі угламі, да, наколькі я зразумела, вы, калі ласка, мне праверце, што аказалось, што гэты факт не так проста знайсці. Вот оно вось так праходзіць аптычная вось, напрыклад, вось так. Да? Атрымоўваецца, што мы можам павернуць, перамаляць. Калі мы бы зверху глядзелі, то у нас бы атрымоўвалася, да, вось такі ромб, вось яго прыходзіць луч, і у нас два луча. Да? Адзін ідзе вось так, а другі вось так. Да? Это абыкновенны і неабыкновенны. Там можете пабачыць. У выпадку ж, калі мы павернем гэты ромб, так каб вось у нас шла вось так, да? І в дадзеным выпадку будзем прапускаць святло. Ну, калі спрошчаная схема, гэта як бы вось такі ромб з атрезанымі вуглами, як часто прыводзяць прыклад, калі мы атрежем ці углы, мы можем вось тут свет, да, пропускаць. То ў дадзеным выпадку, калі святло будзе ісці ўздоўж аптычнай асі, аптычная вось, вот, то тады двайнога вось гэтага промня переламлення не будзе назірацца. І абыкновенны і неабыкновенны О і Е, яны будуць ісці вось у гэтым напрамку, да, яны будуць ісці разам. Увогуле, што значыць, што ў нас О і Е заходзяцца пад рознымі угламі, так? Гэта значыць, што у них розныя паказчыкі преломлення, у них розная хуткасць у двух гэтых промняў. Адзін будзе апярэджваць, другі будзе крыху запаздваць. Так? Ну, вядома, калі мы будзем глядзець карціну на нейкім экране, мы будзем бачыць ўжо свет вельмі хутка дашэйшы да экрана. Але тым не менш, ведаючы, што гэта розныя паказальнікі преломлення, мы ведаем, што паказчык преломлення, да, паказвае, як адрозніваецца ў нас хуткасць святла у вакууме ад хуткасці святла у асяроддзі. Так? І таму мы ведаем, што паказчык преломлення паказвае на хуткасць святла. Вось гэты эфект выкарыстоўваецца часта, каб атрымаць две розныя лінейна палярызованыя хвалі. Атрымоўваецца, што гэты крыстал можа выкарыстоўвацца як палярызатар. Ну, звычайна выкарыстоўваецца не ён адзін, не толькі гэты кавалачак, вось такі, які ён ёсць, а выкарыстоўваецца некалькі прызмаў, яны складваюцца паміж сабой, і ёсць розныя прызмы, прызма Нікаля, прызма Волатана, як яшчэ Воластана, прабачце, і іншыя варыянты, Рашена, здаецца, і гэта розныя віды палярызатара, розныя віды гэтых пласцінак, пры сумяшчэнні якіх у нас выходзіць толькі адзін луч, які з'яўляецца лінейна палярызованым. Атрымоўваецца, што другі луч ці так зроблены, што ён выходзіць, он проста адлюстроўваецца, так, он выходзіць увогуле пад іншым углом, вельмі далёкім, ці ён паглынаецца самім рэчывам, і ў нас атрымоўваецца ў выніку толькі адзін промень. Добра, гэта мы разглядзелі з вами з'яву двайнога променя преломлення.
якое адбываецца, як уже сказала, толькі в анізатропных асяроддзях. Менавіта таму, што у нас у анізатропных асяроддзях свойствы для распаўсюду света адрозніваюцца ў залежнасці ад напрамку, да, у якім мы гэты свет запускаем. Ну і ў дадзеным выпадку, да, зноў, калі вяртацца незвычайнай звычайнай хвалі, для звычайнай хвалі у нас хуткасць распаўсюду аднолькавая ва ўсе бакі. А для незвычайнай хвалі яна будзе адрознівацца у залежнасці, ці гэта хуткасць уздоўж аптычнай асі, ці пад углом. Так. Окей, значит, гэтую частку сцираем. И по сутнасці мы приходим уже к завершению гэтай великой темы на сегодня, хотя она нас правда великая шмат деталяў. И мы разглядим с вами яшчэ, як пачатку я сказала, что у нас бывае лінейная поляризация, гэта ў такім выпадку, калі мы малюем, да, назіраем вектор за векторами E и H. Ось сюда, так? І у нас конец вектора L малює лінію. В такому випадку у нас лінійна поляризація. Але у нас можуть бути ще інші варіанти. У нас може бути еліптична поляризація. Еліптична, де у нас є і H, так? Де звичайно в углом, така еліптична поляризація. І по сутності ми маємо ось такі два частых випадки. І зараз ми розглядимо з вами як можна отримати ось гэты розныя види поляризації з допомогою тих же самих кристалів, які в даденому випадку у нас будуть відповідати нейким умовам, і вони будуть називатися фазові пластинки. Назовем их фазовые пластинки, запишем. Так. Атрымоўваецца, што ў выпадку, калі, ну, вось, да, тут ёсць, у нас могуць быць розныя віды поляризацыі, сказала, лінейная, эліптычная, у нас можа быць яшчэ, напрыклад, круговая поляризація, да, тады у нас павінен быць ідеальная кола Е і H. Так, грубо кажучи. Е будет у нас поворачиваться, описывать коло. Да? То есть, по сути, H будет тоже описывать коло. Зараз больше докладно звернемся до фазовых пластинок. У выніку якіх мы можем иметь некий вид поляризации. Да? Что это такое? До этого мы с вами говорили про двойное промне преломление. І у даденому випадку, як я казала, гэтыя два промня адрозніваюцца тым, што ў них розныя паказчыкі преломлення. Мы записываем, што паказчык звычайнага НО і незвычайнага НЕ. Так? І атрымоўваецца, што нас будзе цікавіць рознасць аптычнага шляху паміж гэтымі промнямі. Так, аптычны шлях, нагадваю вам, гэта у нас даўжыня, шырыня нейкай прасторы, якую мы назіраем, як праходзіць святло, на паказчыках преломлення. І гэта ў дадзеным выпадку можа быць нейкая дельта. Атрымоўваецца, што вось гэты параметр у нас будзе мець вельмі важнае ключевое значение. То есть параметр, наколькі одна хваля опережае другую, ці запасна. І калі у нас ўжо ёсць свет, да, вось мы его пропустили праз поляризатор. Праз некие поляризаторы, звычайно, там малююцца вось так, потому что состоит из разных таких кристалличных пластинок специальных. И мы пропускаем его праз пластинку. Эта пластинка вось накіравана вот так, да, можно сказать, что это вось пластинки. И что мы будем назирать при проходженні святла, да, праз гэтую пластинку. То есть, когда мы перевернем, мы будем назирать, что у нас будет промень, да, делиться
мы можем раскласти амплитуду промня на две складающие. Пусть у нас будет такая и такая. Она будет складываться с амплитуды обыкновенной хвали, то есть необыкновенной, какая у нас параллельно йде, і з амплитуди, яка йде перпендикулярна, так? Обыкновенна. На кшталт у нас будуть у гэтай пластинки, так, у нас будут идти две хвали, у нас будет отбываться вот это двойное промнепреломление, и одна з хваляў світловых буде поляризована ось у гэтым накірунку, а другая у гэтым. Чаму цікавы ўвогуле гэты эксперымент? Атрымоўваецца, што было заўважана, што гэтыя хвалі, якіх перпендикулярная, да, якія поляризованы, поляризація якіх перпендикулярная, они распаўсюджваюцца ось так, яны не могуць інтэрферировать паміж сабой. Так, вы памятаеце, што для того, каб у нас была інтэрференцыя, нам трэба, чтобы промні святла, да, выходили с одной некой крыніцы, у дадзеным выпадку у нас это совпадает, каб яны былі когерентны, у дадзеным выпадку у нас таксама совпадает, у нас выходят два промня, они когерентны, але при тым, што яны когерентны, іх поляризацыя не совпадает, она перпендикулярна, так? И атрымоўваецца, што при гэтым мы не будем назирать интерференционную картину, а мы будем назирать сумму амплитудаў гэтых хваляў, да, якая будзе в дадзеным выпадку, ну, вось так, да, вызначацца, например. Это у нас будет некая суммарная амплитуда, это у нас некий кут альфа, так, ось тут у нас будет наша амплитуда А. И в дадзеным выпадку мы тогда можем разбить гэтую амплитуду, ну, лучше по-другому записать, что у нас будет некая маленькая, это А большое на косинус альфа, и Б это у нас А большое на синус альфа. Так, атрымоўваецца, что ось у нас косинус и синус. Так, это у нас будет тады А, это у нас будет Б, коли я не помилила. Ну, на кшталт от амплитуда необыкновенной и обыкновенной хвали у нас будет залежать суммарная амплитуда А. Некоторыми преобразованиями, якими зараз уже я не буду робить, и я еще их вельми прямо досконало не выучила, можно прийти к тому, что у выніку мы будем иметь формулу эллипса, так, формула эллипса, и это значит, что с этой формулы мы будем формула эллипса, вот тут, да, что эллипс может быть вот таким. И для этой формулы эллипса мы будем разглядать некалькі выпадкаў для вот этой пластинки. Нагадаю, что это є толщиня, так? В дадзеным выпадку мы разглядим 3 вариантов таких фазовых пластинок. Потому что один из вариантов пластинки, это коли вот эта розность хода у нас будет равна 1/4 от довжини хвали, которая у нас приходит. В этом выпадку у нас сдвиг фаз будет поміж этими хвалями и на 2. И при куте, то есть расположении поміж, при повороте, да, чтобы у нас отрымалася угол поміж этой пластинкой и поляризатором, когда он будет равен 45 градусов, да, при угле 45 градусов, у нас будет в выніку круговая поляризация. Только пластинка отрымоўваецца ровная лямбда на 4 или 1/4 лямбда, при неком куте у нас может дать, да, при куте 45 градусов может дать нам круговую поляризацию. Значит, у нас будет, мы будем назирать, так, то есть тут мы, если будем анализировать, то есть свет, який проходит, мы будем назирать, как Е у нас малює коло. У випадку, коли у нас, буду это покрыху стирать, коли у нас эта розность хода равна половині довжині хвалі, так, в этом випадку
час у нас будет π, і у выніку мы будем назирать эллиптичную поляризацию. В одном из вариантов эта эллиптичная поляризация будет вырождаться просто в линию, але коли у нас будет эта линия повернута на угол 180 минус 2 альфа относно вот этого малюнка, який у нас был до пластинки, так? У нас перевернется, так, повернется изображение. Добре. І третя фазова пластинка, яка використовується часто, це коли у нас ось ця розність равна лямбда, довжині хвилі лямбда, тоді у нас буде 2π розниця в фазах. І в даному випадку у нас тоді адлюстрування того, що у нас прийнято на цю пластинку, і воно виходячи, прикладно таким і застанеться при некому углі повороту, лінійна поляризація заховається і застанеться такий же кут. Ось. І добре, що ми з вами додатково зараз розглядали? Ми розглядали двойное промінне преломлення. Доведалися, що у некоторых диэлектриках луч роздваивается, і той, який йде звичайним шляхом, який би він йшов і в інших матеріалах, він називається звичайний луч. Той промінь, який у нас йде додатково, називається незвичайний. Розниця поміж цими променями заочно становиться у тим, що вони йдуть з різною худкістю, їх різні показники преломлення. Вони поляризовані перпендикулярно, і їх сума, сума цих променів дає виникову амплітуду того променя, який у нас заходить. Тобто, коли заходить, коли в пластинке луч роздваивается, то у нас будет две разных больш маленьких амплитуды. Ці наоборот, коли у нас два складывается, и у нас в вынику будет луч с результирующей амплитудой, коли мы будем складывать два этих луча. Так, добре. З этим ми розібрались, і тепер рішимо задачку якраз зв'язану з фазовою пластинкою. Стираємо. Звісно, коли у вас будуть питання, а ця тема має шмат деталей, які не одразу зрозуміли, пишіть у коментарях, всі мені особисто, я поспробую знайти на їх відказ. Теперь разглядим задачку. Эта задачка будет 5.196. Кварцевая пластинка, вырезанная параллельно оптичной оси, має толщину 0,25 мм, служить пластинкой у чверть хвалі для довжини хвалі 0,53 мікрометра. Для яких є ще довжинь в області бачного спектру, вона буде так само пластинкою у чверть хвалі. Лічить, що для всіх довжин хвалі бачного спектру розність показчиков преломления NE минус NO равно 9 тисячних, 90 десятитисячних. Так? Зараз це запишемо. Що нам дано? Так? Т5 і номер 196. Що нам дано? Нам дано, що у нас пластинка лямбда на 4 для довжини хвалі 0,53, да? 0,53 микрометра. Толщина пластинки 0,25 мм. И NE минус NO у нас 0,0090. Мы можем с вами малевать малюнок, мы можем не малевать. Идея такая, что у нас тоже пластинка, разрезанная вздовж оптичной оси, значит оптичная ось идет так. Вот таким випадку, да, у нас будут один луч и другие, да, они будут иметь розность хода и розность фаза. То есть у нас записана только розница поміж NE и NO, но нам в целом, и D у нас есть, значит мы уже можем найти розность хода. И мы запишем формулу у нас для фазовой пластинки у чверть довжини хвалі. Это у нас дельта равно N, в даному випадку NE минус NO. Треба сказати, що часом
хуткасць незвычайнай хвалі можа быць хутчэй, чым звычайнай, ці наадварот. Все это залежыць ад трэша. Умножить на d, і гэта у нас равно лямбда на 4. Так? Гэта такі, скажем, класічная формула, але яе можна пашырыць, тады гэта будзе m плюс 1/4 лямбда, где m гэта цэлы лік. У дадзеным выпадку нам падыходзіць менавіта пашыреная формула, тому што нам трэба знайсці яшчэ дадатковыя даўжыні хваля. Значит, нам трэба знайсці, якая у нас m для гэтай даўжыні хваля, а потым паглядзець і, калі гэта натуральны лік, взяць можа на 1 больш, на 1 менш. В дадзеным выпадку нам трэба выразіць m, выражаем, і гэта будзе m плюс 1/4 равно NE минус NO умножить на D делить на лямбда. И это мы можем выразить просто M и написать минус 1/4, тут прибрать 1/4. Ну, я уже подлечила. В дадзеным выпадку мне отрималось, что вось гэта у меня відповідає 4,25 прикладно. Ну и минус 1/4 атрымоўваецца 4. Атрымоўваецца, што m у меня атрымалось равны 4. Бачны спектр трэба ўзгадаць. Гэта прыкладна, то есть это зелёны колер дзесьці, да? Гэта прыкладна бачны спектр где-то там от 400 микрометров до 650-660 микрометров. От фиолетового до червоного. Я думаю, что мы можем попробовать еще взять m ровное 3 и m ровное 5. m ровное 5. Так, а это у нас было 4. Для m ровного 3. Для m ровного 3, что мы маем? Атрымоўваецца, что нам трэба выразить теперь лямбда из этой формулы. И m лямбда для третьей я просто записала, как было зручнее, и тогда у нас будет, что NE минус NO умножить на D делить на тогда будет 3,25 3,25, да. И тогда для m равно 3, зараз погляджу, что мне атрымалось. Для m равно 3 атрымалось 0,69 микрометра. Ну, 69 это может быть, еще действительно червоный колер. И для m ровное 5 по той же формуле, да, амаль по той же формуле будет NE минус N нулевое D делить отповедно 5,25. И это у нас будет 10,0,42. Так что доволі уже маленькая даўжыня хвалі, хутчэй за ўсё уже ніжэй не трэба глядзець, і тут вышэй трэба. Гэта фіолетовый колер здесь, і гэта у нас чырвоны колер. Вось мы і решили задачку, якая была звязана з фазавай пласцінкай. Увогуле, гэта ўсё. Домашняе заданне, вам трэба знайсці задачку, якая вам спадабаецца на тэму палярызацыі і рашыць яе. Таксама раю вам паглядзець, якія ў нас бываюць розныя прызмы, палярызатары, як яны работаюць. Увогуле, для чаго палярызацыя патрэбна, да? Як адзін з такіх прыкладаў, гэта, напрыклад, шкло на машыне з спецыяльным, там наклейка на шкло робіцца, ці шкло робіцца, напрыклад, такім, што яно прапускае частку святла, частку не прапускае, каб не было занадта яркага света ад сонца, ці занадта яркага святла ад фараў, якія едуць насустрач. Таксама тыя, хто ходзіць в акулярах, зараз модна, вам кажуць, што вось гэта спецыяльныя акуляры, якія там не будуць прапускаць частку вылучэння, напрыклад, камп'ютара, калі вы хочаце сидзець за камп'ютарам, ці, зноў жа, там, для супраць фараў, калі вы будзеце вадзіць, частку не будуць вылучэння прапускаць. Ёсць акуляры і такія
дошки з, наприклад, розкладом цягнікоў, яны зроблены з таким поляризацыйным святлом, што калі адзяваеш акуляры, апранаеш, ты ўвогуле не бачыш нічога, ніякія люмінесцэнтныя лічбы не прапускаць. Здымаеш акуляры, все бачна. Можете паглядзець, для чаго яшчэ выкарыстоўваецца поляризацыя, і таксама напісаць. І вось гэта все ваше домашнее задание. Тема вялікая, тому, конечно, задавайте пытанні, калі ласка, каб мы разабраліся ў ёй яшчэ глыбей. Всім дзякуй за увагу і пока!